نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با یکدیگر نجوا می کنید به گناه و تجاوز و نافرمانی رسول الله نجوا نکنید و به نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید و از الله بترسید که به سوی او برانگیخته خواهید شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.